Ako želite kupiti jeftine igrice, posjetite link sajta koji će se naći u deskripciji. I pozdrav svima friendovi, i danas neće biti nikakvog tutoriala, nikakvog gameplaya, danas će biti reklama, druga na mom kanalu. Znači, prvo da vam se zahvalim za 71 subscribera, konačno smo prešli 70, hvala vam puno, i za 5908 prikaza. Sada da reklamiram kog sam teo, znači kad uđete na moj kanal obavezno subscribeujte njih, ali ovu reklamu za njega, za Zeko Intro Maker. Puno pozdrava za tebe i kao što sam mu rekao da ću mu napraviti reklamu, znači on uglavnom pravi intro, kao što vidite u imenu, znači odlični intro pravi. Evo na primjer ovaj, čekaj da lajkujem. Znači odlične intro je pravi. Meni malo koči kada snimam i kada puštam video, ali uđite na njegov kanal, subscribeujte se obavezno i lajkujte mu neki klip i ostavite komentar na njegovom kanalu. Isto imate, kad idete malo na dole, evo, ovo mu je Skype, znači dodajte ga i dogovorite se s njim za neki intro da vam napravi. Znači meni će uskoro da napravi. Evo koliko on intro ima, puno intro je pravi. I tako to, znači subscribeujte se na njegov kanal, komentarišite ga, podržite ga malo i to je to. A ako vam se svidao isto ovaj klip, lajkujte i subscribeujte se na kanal i dajte neki komentar. Ćao!